Good morning. Good morning, everyone. Ngasi horaga morning da khogi computer gi session nama daily live class tawgen start tawne ko hariba khogi live class si ahan bagi session da khoina tawdu che khogi word processing ko word processing se khoina ms word haira chu khangnei ko khoi kana da microsoft ki group da khoina ms word haira chu khangnei ko sigi ms word sigi course ne si course detail ni ko the si course detail se khoi changsin ringai da first da ahan bada khoi computer kari no chana khangmin se aduga computer si da khoi gi hardware adi aduga software haiba leidi ko si marak ta mu ko hardware sing si da khona computer si da hardware si karam hardware sing se adi hen important oi bana ko important di loina ma oi ko adu just khoina khar hen thu na khangba ya ba ko when computer ma hai ji kari no hai ga di se ai samna kano khatang line khatang hairam gi ko computer se ko gi electronics ki device mani ko hai re electronics ki device da karba makhang gi electronics ki device no hai ga di hai re device gi manung si da hanana pre define tawraga hanana define tawraga hanana semaga thamba ko task me am yauri ba so hai re task sing se koina order tawraga taxing si narak tuini ba order tawraga hariba adi kone reusable oiba tax hai tare kone hanjin tawraga leire duba ko thabak mayam ama sida define tawraga thamiba hariba thabak singse aina pambagi matungina si tawrau haina kona command se pisilaba matungda koi computer sina koi da kana se region se pirak tuini ba thabak se tawraga yani ko adu हाइबसे कंडीशन से ngसागी कंप्यूटर सिसु हेक्ट ngसागी अखोन कंप्यूटर में लई उरे नत्रा कंप्यूटर में लई उरे थमगा रन तब यागद्रा हागदि मा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ना डिवाइस ने दन इलेक्ट्रो कनो होगी मई सुदा का ओइ नत्रा इलेक्ट्रिक दा का ओइ अदु नतबदा को मागी कनो सिदा सॉफ्टवेयर हाइबा अमसु मु याउरेइबो सॉफ्टवेयर से कोगी सॉफ्टवेयर सिदा सॉफ्टवेयर मखन से अनि थोंना खाइदोखरे का application software hai ba system software hai ba system software si da application software si kitang thamgre se system software da lag se system software se ko gi computer gi operating system hai ga su khang nei ko operating system ko hari ba operating system se ko the operating system sinang asa gi ko gi computer se operate ta halak tuini yai ko ma'am ai de khone se isam sam na ka da 2 wheeler ha se 4 wheeler ha se koi sai jum da lainari natra ai riba ai gari se thau yaw da disat bajate natra adai tawraga khoi sida su computer da su operating system se yaw draga di computer se run tawa ya de ko ma'am aduna operating system se yamna important noi operating system hai kan da kon example noi na hai kan da window lai ko aduga linux lai natra daidi atopam na kai lai kogi apple haibam su lai ko hariba mayam se koina operating system ni aduga atopam su koina kogi hojoji pariba mobile da jeng sibu ko smartphone da su kogi kari yauri ko smartphone da su operating system yauri smartphone ki operating system se kari no hare gati koina te kano hare kono kogi google gi android ka android lai se smartphone gi operating system ne adi nangi adi without android ka nangi smartphone se work to ya ka bagi android se yaw ka da gi smartphone se work to rak tuini android se yaw draga di work to ya ka agi adu na khona ngasa gi android se operating system ne android agi operating system se smartphone se da hapse level matung da khoi ngai dawe aina apam ba ai ho aina apam ba kano se ko gi aina apam ba application hai tare mobile application se install to ga pai de ne natra ai en aduga khoina application lawu matam da su android ki application natra ios ki application hadi koi apple phone pai ba kon missing na ko
iOS adom de long no hona rei somna kan da khoina kan da smartphone kan gi khogi Android ki kan group ta na Android ka chana application ko smain tawraga khoina samlappa ngasai gi samlamna khangmu yabada khoi any mobile phone hanadi basic phone du di ko kan tawramina ta hojikti sida smartphone haibse lakpa matung dagi di operating system da ka ore ko operating system kan system sida khoi da ka ore sida Android leire adu Windows ki su tongana mogi adi Windows ki kan OS leije ko phone gi agi Nokia da ga hapam bado hanana hojikti yam ka hena popular oidabagi ko Android na loina cover togre na ta aduga Apple ga iPhone gi iPhone ga kom hadi mogi kan ado iOS ko aduga Sony gi su kai su mai tongan ba operating system di saraga lei ko to just akoina example na sida pd se Android se smartphone gi operating system ne aduga atopa mana Windows ki operating system ko gi computer gi laptop ki operating system hairaga na koi kan odana se Linux sai bile Windows sai bil ani se le ko to khada gi mayam na popular ni use tawdi Windows na si nei ko aduga Linux so dum use tawi ai no ji pa di kan system se Linux ne aduga atopa kan na khogi Apple gi kan se kan OS su da ni lei ko sina ta bo OS atai mayam ama su kan se lei makhan gi ko hojikti operating system se khogi isa gi language ta su sana de ko khogi se example na China gi computer sing sida ya bana mogi operating system se Chinese ki language ta sab ngak ta ni si nei se ko ado India gi su operating system se khogi Hindi language ta semba Bengali kan language ta semba Marathi da semba sumba se tongan bo operating system se sara ga thamnai ko kan sing sina khogi software engineer sing sina to koi Manipuri gi su saba jai ko kamaina sadino harigadi mi am khatang na di kanu wagani sabu ko kogi Linux ki group sida kernel haiba am lady ko kernel haibu si kernel se free ne open source ne si aina lawruga sidagi agi operating system se develop tawbu jai ko haiba kernel se kogi mi bida haigana hard company ko sigi kernel se lawruga koi sagat pa yagani ko okay sina koina software da naina bani ko hardware da koi keyboard lady mouse lady ko laptop ki monitor lady ko sumba mayam ma lady si mayam si gi marak sida ko sida koi ne yeng si keyboard ne natra si keyboard ne ko sina mouse ne mouse sida koi na left ki mouse button hai ba malai sida ise ko aduga right ki mouse button hai ba su lay ai ko ma'am sisina scroll down na bahul ne sigi ahumok se koi loina ma use tawi ko right ki mouse button se nam magana khona togi drop down ko option select to bum ma thore aduga left mouse button se nam magana okay haidi accept to du ne ko yes or no du ne basina aduga scroll ai gi page to gi up and down ko sena bo hona kanda sigi scrolling sida ko ne scroll to kanda sani ko okay keyboard sida ma'am charakpa mijingam se keyboard sida ko ne men ne khangdui se kala kala se control ko si control se me khoi khangba da ka oi shift khangba da ka oi cap lock se na kai no ko na type to ro ko matam da ko capital letter de ihan ga di cap lock on to gani ko cap lock ko ngasai on to ba to de ba se keyboard ki si mathak ta kana ma yauri ki cap lock kan thari se si da light ngalak pa yai ko keyboard khar da ngalam da ba se ko si padeng si da function gi ki mi am yauri ko f1 f2 si gi function tongan na lady escape se ko am matam da use tawi na tra full skill ora makan da adu ga exit tawi matam da escape tawi na tra 1 2 3 4 sidagi number yari special character myam mathak ta lady ko adi @ ko hash dollar ko percentage natra ampersand star so ina myam su lady adidi sigi key sing sida ko abcdefg abcdefg se ko na sumaina
कहीं सीक्वेंस नाइन ईब यादब्रा है कीबोर्ड सीक्वेंस नाइन ईबगी मुहूर्त कदम कदम ईरग ले सोद ए ले बी दी का ले बी दी से सी दी से नत्रा कोई थीब वादुनी सिगसे कोई आदि खरे है फास्ट होना टाइप तब यानबगी ऑप्शन जो लेको कंटिन्यू तौजरके की अल्ट को इंपोर्टेंट विंडो स्पेस बार स्पेस बार से अखोई खुद स्पेस बार से यूज तौगनी कम टाइपिंग तौरप वर्ड अनी की मरक्त नत्रग लेटर अनी की मरक्त स्पेस थमगे स्पेस बार से अखोई नमगनी को कम फिंगर नमदीनो मखा ताजरके को कंट्रोल सोम लेरे मेन्यू को शिफ्ट शिफ्ट सोम शिफ्ट से सोम शिफ्ट ले को शिफ्ट से अनी हापी को कंट्रोल से अनी हापे करीगिनो यंगसिको एंटर अगर करीगुंबो वर्ड में इरगा मागी नेक्स्ट लाइन चट के को नत्रग ओके तौगे है कांदा एंटर से नमगनी है को अद बैक स्पेस है कहीं कांदा डिलीट तौबगिनी अइना हाना कनो से ई गरे खलसी ए बी सी डी एफ जी ई गरे ई की बसिंग दिसिदा अइना सिगी बैक स्पेस द ई जे ई ग सी ग से मुथत क्या हारेगदी को आई सोम द ये कजर पॉइंट से थम कांदा को बैक स्पेस बेस फिल नम कांदा सोम द डिलीट तौरकनी को सोइना अदो सिदा कीबोर्ड सिदा मथम मखम अममम ई बसिंग सिदी ओके ए एस डी एफ को सी मैम सिदे अखोई सिंगल क्लिक द चट खरनी चलोइना मथंग मखा इबसिदि अखोई करम चतुइनो करम कोन लौदुइनो नरा मथंग मखा इबसिदा अखोइना हो मखागी मथकी लौगे आइसे शिप सिग नमकनी को लोइना ओके अदे सिदगी सिसु याम इंपोर्टेंट होय एरो सिंग सि को डाउन एरो अप एरो लेफ्ट एरो अदुगा राइट एरो हाइरिब सिंग सि को अदो सि सिंग सिदा अखोइना सागी अखोगी फिंगर की टिप्स को अदैदी अतोप मना सा अखोना सिदा बैक स्पेस को से एग्जांपल अइना सिदा एंटर तौरे को अइना मखागी लाइन अमदा सके सिंग सागी एंटर दो सिगी एंटर सिने अइना सिदा कन्नम इसे को ओके अदुगा साई सिदा अइना बैक स्पेस से सपोज अइना सना खर इरे से अइना मुथा क्या हारेगदी सिदा टिक 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 चोंगा लैबा कनो से कोई कजर पॉइंट हारे खंगनै को अदुगा आइगी माउस अइना सिदा कनो मसम लेंहलिसिना पॉइंटर हारे खंगनै माउस की पॉइंटर को अइना माउस से लेंबगी मतुंगिना माउस से कदाइदा न मसा कोई उगिबदो को सि माउस ने अइना माउस से लेंबगी मतुंगिना सिदा कनो म चेलिसे एरो मसा अमा सि माउस की पॉइंटर ने अइना माउस से लेंबगी मतुंगिना आइगी माउस की पॉइंटर से चेनगनी को अदुगा सिदा टिक टिक चोंगा लैसिना कजर पॉइंट को अइना ngасai sida back space तौरगा सि मुमुथा के हायगदि आइगी कजर पॉइंट से सिदा पुसिलाबा मतुंगदा आई back space से नमगनि को back space नम कांदा डिलीट तौबे ओके सि यारे को अदुगा ngасai खोगी सिदा फर्स्ट कोई अइना टाइप तौबगी दगी खितंग खिजिंग से हाना को ngasi टाइप तौबसे पुलपते हायरगे फिंगर निपान 10 फिंगर से सिनरगा खोय अयाबना लैपटॉप पाइरगसु अदुगा डेस्कटॉप पाइरगसु नत्रा कोई टाइप तब मतमदा इंडेक्स फिंगर अनी सिना टाइप तवे मी अयाबना होजि फाउदको 90% दी इंडेक्स फिंगर न यदि लेफ्ट की इंडेक्स ने राइट की इंडेक्स ने अनी सिना टाइप तवे को अदो लेफ्ट राइट की इंडेक्स अनी सिना टाइपिंग तव नतब को कोई 10 फिंगर 10 मुक से पुल अप टाइप तव याई को अदो मागी फॉर्मूला कनो से लेजरी सिगी खोगी लेफ्ट की लिटिल फिंगर से ए दा थमगनी को मसिन एस दा थमगनी डी एफ को ए एस डी एफ को अदुगा आइगी सिगी कनो से थम से खुपी सिना स्पेस बार दन थमदि से को थम अनि मक स्पेस बार को सोम नकंदना खुनाउबी सिना सेमिकोलन एल के जे को सेमिकोलन एल के जे को सिदा खोना टाइपिंग तौरको मतम द ngसागी कनो से खोगी टाइप तो दम फास्ट ओरकनी को से एग्जांपल नोइना सिदाई से मथक की से दम इरके को डब्ल्यू आर डी को यारो सी एस एस आई एन जी को स्लैश एम एस नत्रा वर्ड सोना कोन इरक मतम से खोइदगी बेस से कोन इंडेक्स अदि आइगी लेफ्ट इंडेक्स दु राइट इंडेक्स अनि सिना सुम इरग लेबै मुहता फिंगर 10 फिंगर से लोइन मक से नरगदी
ko aina what ani what ama loisile what ama start torom daida agi thumb se namaga space bar da namaga kanda space ama pi ni na tra smane I bajaya do question ama oja koi kano se si type cd tawning ado typing gi software gumba laibara haire gadi ko type to na ba typing gi software su lai ko typing gi software su lai aduga atopa mana typing gi software nataba koi online da su ko online da su koi kano se thi ba yai ko typing to wi se phangi ko ko gi rata type kana fangani na natraga su koi google da direct sanga thi view du ko ko gi typing master online ga ha thi ra su undum phanga kani ko online sidagi amada dum sang view aduga dum jeng view ko aduga se typing test kana le se data type kana ko data type si sanga kan sida suppose si data type ni ai la ju open tawi se ko data type sida isange aduga sida magi sida typing tutor lai ko typing tutor se sange si typing tutor sang dring ai se hana register to wada ka oi register to re typing tutor da sange to hoje ai na ngasa gi hai ba formula do mathang step by step lakani ko asdf ta gi hawraga hoje ai ngonda sigi ai gi step se p se kaino pets ne pets da ai na namak tu se asa ai gi left ki small finger sina p namak tu ne e sina ai gi right ki kaino sina namak tu ne middle finger sina t sina ai gi left ki index finger na s na asa gi ai gi left ki kaino kana se ko gi ring finger na ka aduga pets na try space na ko space bar ni ka ts space pets space pets space kana ka se ko online da dum practice taw yai ka practice taw ra ga ngai ko sa gi computer se pai re ga su kana gum ra khadi pe do we kana gum ra khadi ko gi index finger ani na sum nam ga dum leiba mi shi yawi ka index finger ani na nam bai muhutta mayam kana se use taw se ko gi finger 10 finger se pull up se use taw minas ai ko ma'am ai online da sida ina ko gi youtube da live to ina sida class taw se kari kinu aga de saina offline da class taw ai ko sida physically famina ga taw ai anak pasingi ara pasingi mu khoi google meet da class taw su ai ko ado masagi class ja hok da basingna oja video upload to biro ha kan da punga mai class ka tor kan da yamna sange kana da video da ko adu ge na youtube da live oina class se taw ne adu ga sise khoi mar ta hafta ma da ani da hum lo dum discussion taw min asi computer sigi matang da su ko adi side class se jaw sel la kan da khang da su yaw ro kan ina tra kana gum phone taw ro ga su dum hang biro kai su gai te ko adu ga ko gi makada comment section da comment to bi daga so idum answer dum pira kan ko okay koi si boxil kono leira si typing asagi rata type se sangaga khogi khoina type to bugi step by step to dum follow to view na duka asa koi kono se sum khogi typing speed se kono masa na sum lag se kan ko khoi angang sing khoi gi hoji college tami ba school tami ba angang sing da di typing speed jam da ka oi ko typing speed se kari da ka kana da ka ori no hari gadi typing speed se khoi na any government gi job project sang matam da si su ni jeng su jawre natra okay next da khoi gi sida se kana se last to word processing asida word processing se kaino jeng ase natra ga ms word se to khoi na hanadi akoina angang oiringi di school gi application am i resu boy ga kolong ga tawraga white paper am da i pura minata adai di koi office da application pinning kolom na dum i raga white paper am da i raga hoju pinari ado hena phajaba di application am computer da gi type tok thoga print tok thoga sign tawraga pi ga di hen masa su nale phajai nata ado di akoina hairiba ko office ki live application irakwa adai invitation card se semakwa natra ai pukanoma
कोई बुक अमा इगे खले को लाइक स्टोरी अमा इरे खले अदुगी पूरा प्रिंट तौरप मतम हाइरिबो खुदिम एनी एप्लीकेशन की टाइप सिदा नंगना कईगुम कोई कंप्यूटर दगी सेमगा प्रिंट लौथोकनिंगगदी सिगी एमएस वर्ड नत्रगा वर्ड प्रोसेसिंग असे दका होयको वर्ड प्रोसेसिंग से कोई खंगबा दका होय को अदुदी वर्ड प्रोसेसिंग से कोई खंगे हायगदी फर्स्ट दा कोई वर्ड प्रोसेसिंग से कदाई दगी कमान ओपन तौगन हाय कांदा आइगे से लाइनक्स ने को लाइनक्स ददी कोई वर्ड प्रोसेसिंग से सिदा संगगा सिगी मरकता थीबसु आइ को त्रा सिदा ऑफिस राइटर है जावे ऑफिस राइटर से ओपन तौब जाय अदु ऑफिस राइटर से नमुक सिदा शॉर्टकट त थम्मी को शॉर्टकट सिदगे नमगा ओपन तौबसु सी ओपन को आई सी हाना क्लोज तौसिनगे अदुगु जेंग सिदगे ओपन तौरे फर्स्ट अनौब फाइन नमा कोइना कमाइन तौरगा ओपन तौदिनो हाइबनिबा सिदा संगगा ओपन तौरे ओके अदो आइना हाना सेमगरबा फाइन को आई हाना लेजबा फाइन नमा ओपन तौगे हारगदी फाइन मेनू सिगी कनो सिदा खोइना मु लाक्तिसे सिगी मथक्ते लेदिबा कनो सिंगसे फाइन एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल टेबल फॉर्म टूल्स विंडोज एंड हेल्प फाइन ले सिंगसे से कोइना करियन खंगगे कंदा मेनू हाइना खंगनैबा को मेनू हाइना खंगनै को हाइरिबा माने लेदिबा मफम से सिसिना कोइना मेनू बार हाइना खंगनै को अदो कोइना अनो फाइन नम ओपन तौगे नत्रगा फाइन नम इन सेम अब फाइन नम सेव तौगे हारगदी कोइ सिदा फाइन मेनू सिदा संगसिलगा मेनू बार दा संगगा फाइन एन ईडी से सिगे फाइन मेनू सिदा माउस की लेफ्ट क्लिक तौबदा का होयको लेफ्ट क्लिक निको मैम राइट क्लिक नते लेफ्ट क्लिक तौगनी लेफ्ट क्लिक तौरबा मतुंग दा मसाइ सिदा ऑप्शन मैम हम फंगे सी ऑप्शन सिंग सिदगी खोइना अपामद लोग यानी को सिदा जंगजे सिदा न्यूज से संग कांदा माने से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का सी अनोव फाइन हम हांगे नत्रा ओके अनोव फाइन हम हांगे ओके अदुगा तो पमना नसागी खोगी अनोव फाइन हम हांगे हाइबसे आइना कंट्रोल गा एन गा नमगा जो हांबे आइ को कंट्रोल गा एन गा आइदी कंट्रोल नसागी कीबोर्ड ता जावगिबा कंट्रोल दो सिदा यावगिबा कंट्रोल से सिसिगा एन गा अनि से कंट्रोल से न खुद नाम नम थंबिरो अदुगा एन नमो फिंगर अनि न यूज तौरगा कंट्रोल के एन गा नम कांदा सिगे अनोव फाइन नम ओपन तौरानी को अनोव फाइन नम ओपन तौरे नत्रगन आइगी हानन लैगिबा फाइन आइगी हानन लैगिबा फाइन से इन ओपन तौगे हारगदी कैदौनी कि चंगबिरो ओपन लेरे कंट्रोल गा ओ गा सी नम कांदसु आई हाना की कनो फंगनी को हजिकी ओपन से नमगे ओपन से नम कान से लाए को से न कनो से सेव तौरगा फाइन मैम थम्मी को अदो इंट्रिपन सिगी मनुंग सिदा इन यूट्यूब की मसिगी हौबसिगी ओइना फाइन नम थम्मी सि को सी फाइन सिंग साइगी फाइन दन सी हांगे इंट्रा सिदा को ये कोर्स डिटेल दे लाइ से कइनो फर्स्ट वन द ओपनिंग ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का वर्ड प्रोसेसिंग की पैकेज में ngasai kano mo open tau hai open tau si kadai dei kamaino open tau ka dabno haino ji som de changa ga su phangina dra adai to photo pamne si dai na shortcut thamba si dai su open tau yai hai open tau ro matung da man si da pi se kano titan bar se kadai ni kari no yeng si first one to कोई कमाइनो ओपन तौदिनो हाइबसिन खंगे नत्रा सिदा कोइना लाइनस की को दि लिब्रा ऑफिस तो ओपन तौजेसि सब मानना माइक्रोसॉफ्ट की एमएस ऑफिस तो सुदुम सेम ओइगनी को मैम ओके टाइटन बार से कोई कदाइ दे उबनो कंद सिदा ले से ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास .docx एंड ईडी से लिब्रा ऑफिस राइटर से टाइटन बार नि को मैम से टाइटन बार हाई रिवर टाइटन बार से मतम खुदी मुके समान इरेगा लाकदरा हाइदी लाओय को से आई कंट्रोल एन नमके अनोव फाइन नम हांगे नत्रगना फाइन दे संगगा न्यू फाइन नम ओपन तौसी सिदा करी लाको अनटाइटन हने लाइव को अनटाइटन को यहाँ हाना खोइना फाइन से ओपन तौब मतम ददी को अनटाइटन 1 हाइ से सने लाकनी को अदुना कइगुम बाय चांस एग्जाम द कोइना ट्रिपल सी गुमगी एग्जाम से थारा कांदा को
Word document amagi magi default title se kari oige haina question se la agade koina untitled ko untitled ko untitled 1 hai se oige yani ka untitled 1 se magi default title ne basi title bar ne ko mya ado sigi title bar se sida koina agi file maming se kamaina thogal lai no hai ko kamain tho lai na ka da ngasai gi aina agi file se sema ba matung da save tok silakpa ko se example project sida title 2 ni ai file save to ba hai ba ma ko sida sang biro adu ko sida ai save sange kan da ina sida just ko the assign e to desktop ta thamam ge adu ko save tok sile just this one gren tra sumaina ko na agi file maming du ni sida title bar da thok tu se yani ko mya ai si close tok single ge next ta menu bar le menu bar se ko ngasai sida sin khang na tra menu bar tool bar le toolbar sida mayam leiri se sida mayam leiri se koina tools ngakta ni ka sigi bar se koina toolbar hai khangnai ka sidebar hai bam su yauri sidebar je somna su leite somna su le kadai de lei ai sidebar se show to han ge hari gadi sigi menu sida changaga ka sida de koi toolbar kano se toolbar se mayam am phangi na tra toolbar da je juk thami se formatting ga adu standard ga khaktan atop tools mayam am yauri find to buge si to ka aduga sigi kano sida sang kanda khona sidebar haibam yaureng bi sida lai ko sidebar sigi sidebar se masa koi menu bar da laga view menu da sanga ga sidebar se on to siba to sidebar sida thore sigi sidebar se koi nang thang aga ko left ta thamgera right ta thamgera nang ya pamani yani ko okay chi mai close to singe si kai na ko ado hoje khona sora ko ma khangi se aigi title bar khange menu bar khange tool bar khange duga side bar tool bar sida tool myam am yauri ko si sine main oina khoina word processing da aigi application ama design toro ko matam da natraga na aigi letter ama irakpa any invitation card sema pani khangde adai mata adu da khona si na du se sigi tool bar da lai diba kano myam sine loina si na raktu si okay further the myam next da koi makha se jing se document ma koi na kamai toroga create tau dinu to document ma kamai toroga create tau dinu ka document ko create tau si document ma create tau bai se ngasai ko gi kano du ni ko find da sangaga new da sangaga text document open toro ko natraga na control n namaga ko control n nam gani aduga koi file open to gani adu dadi khone laktu su kaino document ama koi comment toroga kano togdun ha kan sida magi process kar la ani ko process idi process gi step to okay step number 1 da koi kai do se ha kai do ron ne kan da kano su open to ron ni ko koi application se open to ron ni asai ko gi word document se open to ron ni first ko open to ron ni adu gi muk next koi kai do ron ni koi na semningi ba koi na type to ningi ba koi na semningi ba application semani ko id iningi ba ko le ba mayam do I re khala se ko se example noina this is my first application ka on what document ka so it's mine ide si ide ba matung da aina si ide ga sum thanamaga yaraga draba yare ko save tawba hai ba ma da ka ori ko sida number 3 da save ka aina si save tawrom draga di mangini ko kano se da si ai fadana save taw simba kano si da ka oi ado koina save taw ge hai ba matam da koina da ka oi se kaino sagi control ga plus s ga ka sigi open si dana kadi kai da ka oi bno ka control ga CTRLE bra isum ni reke ka sida ying se control CTRLE ba CTRL control ka
control ga plus n ko new control plus n iragana khona open an another file am blank file am open tawgani control plus s iragana khona aina semiba file do save tawdini yani ko ma'am aduna any aina agi file se document se ngasa gi semba matam da ko document semba loisilakpa ga control s se namana maga satpa da ka oi ko aina kaiguma control s se nam dragadi horen mo aina lakpa matam da agi file se aina ko open tawk matam da aina modify tawgibasing do yarom da ba yai ko ade to bamna agi mobile da kano yaw da khalasi e agi kan laptop se battery yaad re khalasi backup lai tare khalasi ba power backup adu aina thabak tawri ngai da light se sat ho kan da sat khare light se sat khare adu dei masagi aina semdokhi ba step mayam do aina semgi ba pura letter do step ta hodrega di pula mangini ko aduna khwaidagi base aina sem be hek loiba ga control ga s ka ko control s ko step ni ko mayam control ga s ka se nambiyo step 5 ne control s se yamna important oi control s se nam ga khoi kano se step se taw ga sakadam ne aina step taw ga chaliba ma khai agi document se step wa gani ko kai gumba aina control s nam hodana se sakraba mai murki banatraga agi some id system do auto kano da reboot ka tok thokare khalase agi data do mangani ko okay hojute ai nanga sagi si semaga thamgrab ni na ko sai sida mana closing a document hai rese makhada ko makhada closing a document hai ri na ta document ama kamaina close tau dino aina si se fajana sem do e save tawre control s namaga ko control s namaga save tawru matungda aina close tawba yai kadai dei no kanda sida ma leire ko bekano che sigi agi mouse na mayam de show tawri se sidagi kogi red color da ko cross mark sida nambiro aduga sima delete taw kana ta cross tower ni natragana file menu da lakpio makha da exit libra se tawbiyo ko exit libra se tawbiyo adugi matungda save kana tawrani ko ati agi sigi kana se document se kedogarne close tawgarni yengsi ko exit libra natragana control q ko control q tawro chani exit libra se tawro chani adu ai exit libra se tawge ko ai exit libra se tawthwe ko mas ta kaino hangai si yong sai tawraga koina computer gi di basic oina koina sin na ba yaba koi office ki kano da koi presentation na mangom da sembiu haire presentation se kamaina semdino natra ai screen gi ojani istagi list ki id koi arrange to ya ba manage to ya ba data mayam ma sim ngom da ka ore ko ai kadai da sem gani natra adai da ai application mayam ma yu haire angang sing gi ai screen gi ojani ai angang sing gi khoi gi question paper semu haire natra answer semu haire natra ai document na print lo haire haire ba mayam se just hojekti si se normal use ore ba loina ko khoi gi daily use ta si su jok se le mamangai da yarom da ga su hojekti computer ai se khoi gi khoi ga thadok na ba yadaba kai gumbo posak am ore na ta aduna haide ba mayam se khoi khangmin na se morning gi nuti gi 7:30 da ko youtube da live class si lei gani aduga saturday sunday gumba marak marak ta jinga ga khoi dum mayam gi matungina haidi comment mayam comment tobiro comment da haidi discussion awara ma khoi kano da khoi google meet ta sem ja so dum matam je mai kano da jeng kan da mayam pun se adu da khoi any question answer da tawra ko aduga sidaina triple c course on computer concept file se karigino ha gadi aina laktu ba syllabus se pull up cover tawgane triple c gi ko course on computer concept haiba course on computer concept se haidi nang na kaigumba certificate pining agadi certificate se khogi nelit ko nelit khangi ko mya national institute of electronics and information technology haina khogi indian government gi ko adumba center amani adudagi certificate fangani kamaina phangdino ai hadiba mafamdo chalaga exam thaba da ka oi online exam ni ko objective tai ngak tani haibe exam se tharagdi ai triple c gi certificate se pai gani
ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯀꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ सी अहम इरे लापदुनिको अइना ट्रिपल सी हाइजेसे मैम कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट हाइरिबो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट की होल सिलेबस तो सिगी मॉर्निंग की क्लास सिदा पुलअप कवर तौरकनि को ngasiदगी स्टार्ट तौरगा अदुगा हाइरिबो सी लोइस सी सिलेबस कवर तौरबो मतुंग दसु करी करी क्वेश्चन हंगकबो याबनो ममांग द क्वेश्चन कमाइना हंगिगे अदुम मयाम अमसु कोई YouTube लाइव द मॉर्निंग द 7:30 दगिना 8 को 8 AM सिबो नुतिगी डेली की क्लास है लेगनी मैम को अदुंगसिगिदि स्वाइदे लोइसिलगे को अदुगा खोगी टेलीग्राम ग्रुप ते जॉइन तौदरिबा को सिनाउसिना खोगी डिस्क्रिप्शन दे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पीजरिबने अदुदा जॉइन तौसिनबियो को थैंक यू सो मच